Oras ma hubanina siyam haganupan bapa pokon inang sonai age hasoman na maposo. Tuhan na ibatama na totab makasomani mangajari pakon mamasun-masun na siyam laho mandalani ari-arini guluhta. Bani panorang on hanami sihol mengambilan kon ambilan di naibata hubani na siyam ay mahumbani Lukas bindu opat mamuka humbani ayat 14 das kubani ayat 21. Sonon ma hatani naibata. Yesus mulai marhorja i Galilea, pangajarioni in Nazaret. Jadi mulak ma Jesus hu Galilea ibagas hagogohon ni tondui ay. Anjaha sarma baritani bani ganup nagoriai inggot. Mangajari do ia bani perguruan ni Sidea. Anjaha haganup do mabujisi. Jadi rohma ia hu Nazaret huta hagodangan ni ay. Mangihutkon hasomalani masuk ma ia hu perguruan ay sangga ari Sabat. Anjaha jongjong ma ia laho membasa. Jadi ibere ma hubani buku ni Nabi Yesaya yukab ma ai gabe jupasi ma natar surat sonon. Tondui ni Tuhan Indo sogop hubaku. Ai iminaki doahu laho mengambilan kon ambilan nama dear bani halak nama sombu. Isuru doahu laho patugahkon haluahon bani natar tutup. Apa mambahen marpangidahan usia nama pitu. Lao paluahkon halak na niodohodo. Apa patugahon tahun paridop niuhuran ni Tuhan ini. Duk ai igulung mabuku ai. Ipaulap maai bani siparukas lanjar hundul. Jadi nonoma hubani ganup mata ni halak na iparguruan ai. Jadi ihatahon ma hubani sedia. Sadari on ma jumpa natar suratin na bidoge nasyam in. Aima dasni. Kita haganupan bapa pokon inang rosi haganup kuria na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani teks ni ambilan taon ipatugah do dua ianan na ilayani atape na ikunjungi Yesus bani panorang ijia. Na parlobe ay ma Galilea dukusyay na paduahon Nazaret. Galilea menurut hatorangan ni Lukas on ma ianan na parlobe iidangi Tuhan Yesus. Janah Nazaret ay mahuta hagodangan ni Tuhan Yesus. Jadi Nazaret pakon Galilea ay mahuta na sangat bersejarah bani Yesus secara pribadi. Tetapi Bapak Ina bubata haganu na perlu igaris bawahita bani ambilanta sadari on paboa sangga Yesus mangidangi hu Galilea pakon hu Nazaret ay ipatugah panurat buku Lukas ondo paboa ibagas hagogohon ni tondui Indo Yesus sanggah mangidangi i Galilea pakon hu Nazaret. Ase onma nagadi kunci hubata laho mangarusi pakon memahami ambilanta sadaripon. Ibagas hagogohon ni tondui napasi. Anggo ibasahita teologi ni kitab atau buku Lukas pun antara Yesus pakon tondui adomdo hasadaun na eratuna. Anggo idah kita sanggah tugah-tugah ni malaikat pasal naboratan tuah si Maria. Ijai marsahab do malaikat hubani si Maria
bahwa sogopan ni tondui napasing doha. Dukkosyai sanggah marambilan Johannes Pandidi ibah Jordan. Marambilan do Johannes Pandidi ay hubani bangsa Israel na hadir panorang ijia. Nini makatahon. Didion ni do na siyang ibagas tondui napasing. Jana dukkosyai sanggah marpuasa Jesus ihalimisaw. Isurat kondo bani Lukas. Panorang ay igoki tondui napasing do Tuhan Yesus. Jana jelas bani ambilanta sadari on isurat kondo homa. Ibagas hagogohon ni tondui napasing do Jesus mula jana mangidangi hu Galilea. Ahado artini ibagas tondui napasing ay. Bapak inan hita haganupan maningon perludo parlobe iarusi hita humbani pemahaman ni perjanjian lama. Anggoban di perjanjian lama tondui ni naibata atap roh Tuhan onma nagabi kunci keberhasilan utama para nabi-nabi pakun juak-juak pakun utusan ni naibata. Idah kita dotorang buedo nabi-nabi pakun utusan ni naibata ay idilo naibata humbani latar belakang na biasa-biasa. Dong dosa dia ay parjuma, dong dosa dia ay parmahan. Tetapi boy dosa dia mangidani marhorja dengan luar biasa. Ahado nama bahin ay bapak ina. Haganupan ay mahalani tondui napasing na marhorja ibagas ia. Tondui ni naibatado namar kuasa ibagas ia. Ang widahita kisah hidup ni si Musa, Yosua, Jesaya, pakon Amos. Haganupan non sa sitong ni pataridahkon, pabuwa tondui ni Tuhan do na marhorja bani sadia, memberi kuasa bani sadia, sehingga buy sadia mangidangi dengan guguh na luar biasa tumang. Ase tondui di Tuhan aido nagabe kunci jana rahasia utama hubani juang-juang ay. Asiboy ibanding hon hita bani goluh ni si Saul. Ketika roh Tuhan undur dari Saul, sanggah panorangay lang margogoh be Saul makorjahon horjani ay. Tidak lagi berdaya. Ageda bana dape raja, tapi ketika roh Tuhan aido maundur humbani, lang margogo iya. Halani aha bapak inang, halani tondui ni Tuhan aido nagabe gogoh hubani haganu juang-juang. Nah halani aido bani buku Lukas atau bani ambilanta bani panorangon. Ketika Lukas makatahon bani tekson, ibagas gogoh ni tondui aido Jesus mulak hu Galilea, mangidangi i Galilea, sasitong ni Lukas sihol patugahon, hubani haganup halak na prosaya, paboa paroh ni Jesus hu Galilea atap hu Nazaret bani panorangay, seng pitah roh ibagas fisik pakon para kulau. Tetapi paroh ni Jesus bani panorangay roh ibagas kuasa pakon otoritas ilahi. Jadi kehadiran ni Jesus lau mangidangi ay bukan kehadiran yang biasa-biasa. Tapi gok ibagas otoritas pakon kuasa do Jesus na roh mangidangi hu Galilea. Aido asetaridah do bani ayat ni ambilan taon ipatuga dukko si mangajari marambilan Jesus i rumah panumbahan bani panorangay haganup sedia na rohu parguruanay mamuji Jesus on mana
taridah bani panorang ijia. Sedia memuji Yesus, seng halani bahasa retoris ni Yesus. Sedo halani kalimat-kalimat na ipake Yesus. Tetapi halani kuasa na adong bani Yesus ay. Aido sa sitong ni asibue na mamuji iya. Anggo idah kita bani panorangon Bapa Inang, tutubue do halak na mamuji si parambilan. Anggo dong si parambilan boy marambilan, mambahin pertawa-tawaon, mambahin na lucu-lucu, pakon bahasa na yanggap keren-keren. Padahal sa sitong ni kuasa aido na paling utama. Kuasa na adong bani hata ni Yesus aido sa sitong ni napaubahkon halak na hadir bani panorang ijia. Jadi sedo soal lucu-lucu ni namarambilan on Bapa Inang. Tapi soal kuasa, halani izin adong kuasa aido napaubahkon, membangkitkan iman orang-orang yang mendengar saat itu. Aido na terjadi bani Yesus bani panorang konteks ni ambilan. Sehingga bani ayat 32 ya tahun ijai. Jadi longang masih dia pasal pangajaron ni ai marhidorat do hatani ai. Do mabui guru-guru si botok surat na mengajari i rumah perguruan ai. Tetapi baru dapat pengajaran ni Yesus na betul-betul marhidorat bani panorang ijia. Halani halani Yesus ai gokdo ibagas kuasa ni tondui. Ai mana terjadi bani panorang ijia. Dukusyai Bapa Inang, dukusi salosi Yesus marambilan i Galilea, itoruskon mahorjani, laho hunajaret, huta paduahon. Janah bani panorang ai ma Yesus huma masuk ke perguruan. Do mahasomalani ai. Masuk ia ke perguruan ijia, ipake do panorang ai, kesempatan ai, laho marambilan, pakon padaskon hatani naibata. Janah na luar biasa ni ibere do hubani Yesus ijia laho membaca buku ni Nabi Yesaya. Janah na luar biasa ni ahana ibasa Yesus panorang ijia, ahana iam bilan kon Yesus bani panorang ijia, aima soal tondui ni naibata. Tondui ni Tuhan ini. Janah anggo Yesus mabasa bani panorangai ini makatahon. Tondui ni Tuhan indo nasogop hubakku. Ai iminati do ahu laho mengambilan kon ambilan nama dia. Sasitong ni Bapa Inang, Yesus bani panorang ijia lang sekedar pitah membasa kitab atau buku Yesaya. Tetapi sesitong ni ambilan ni Yesus bani panorangai sihol patalarkon, sihol patugahkon, pamoa ahana isuratkon Yesaya hinan, ahana ibagah-bagahkon Nabi Yesaya ijia, igenapi maai ibagas Yesus Kristus. Asi Yesus Kristus matongon na isogopi tondui ni Tuhani, ia dotongon na iminaki ni naibatain, laho mangambilan kon ambilan nama dia. Asi Yesus dotongon na menggenapi. Jadi parambilan ni Yesus di rumah perguruan bani panorangai bukan hanya sekedar membaca, tapi sekaligus proklamasi Yesus bahwa ia mana menggenapi firman Tuhan na doma ibagah-bagah pun ia. Janah marhite kuasa di Yesus, kuasa aima na manggoki Yesus, laho mengambilan kon ambilan nama dia in hubani halak nama som. Laho patalarkon patugakon haluahon bani natar tutup. Membahin marpangidah nama pitu.
pakon paluahkon na iodoh-odoh. Ai masa sitong ni misi pakon horja pelayanan ni Tuhan Yesus. Yesus ibagas kuasa ni tondui na passing rohu dunia on. Laho paluahkon, laho membebaskon, halak na masombuh, halak na mapitung, halak na iodoh-odoh. Ai mahorja pakon misi pelayanan di Yesus ibagas horja tondui na passing. Tutu nagabe pertanyaan hubata Bapak Inang. Ise dona isobut nama sombuh, nama pitung, pakon na iodoh-odoh bani teks taon. Arti na parlobi bahwa halak nama sombuh bani panorang ijian nama maksud bani teks on. Aima memang betul halak nama sombuh, halak na ikut cilkon, halak na terpinggirhon, halak na cacat, halak na iodoh-odoh, halak na masombuh gara-gara iar sikar-sik asoman, na boru nagati isingkirkon, ay managati terpinggirkon itong atong gulu ni jolma bani panorang ijia. Buena buritan jolma bani panorang ijia. Jadi hujai do misi ni Yesus. Laho paluahkon, laho membebaskon sedia. Humbani haganu paru tolon na idopakon sedia bani panorang ijia. Tapi napaduahon sa sitong ni, halak na masombuh, halak na tertutup, halak na mapitung na iodoh-odoh bani teks taon, ay ma halak na ibagas dosa. Halani halak na ibagas dosa on mahalak na ibagas hagulapan. Sadia on masa sitong ni nama sombuh. Na lambar pangidah bani harajaun ni naibata. On mana ipaluah Tuhan Yesus. On mana ibebaskon Tuhan Yesus. Ase sa sitong ni lampita peristiwa sejarah ay. Tapi termasuk do sampai peristiwa bani panorakon. Hita do ay Bapak Inang. Termasuk hita do jolma lamar dosa. Nama sombuh. Na lambar pangidah bani harajaun ni naibata. Tapi marhite misi pakon pelayanan di Yesus. Rodo ia mengambilankon ambilan nama dia. Rodo ia lapaluahkon. Ase hita na rahut ibagas dosa ai. Gabi maluah ita. Ase hita na sadokaon na iodoh-odoh ibahin dosa ai. Gabi merdeka mahita halani horja pakon pambahenan di Tuhan Yesus. Haganupan ay ihorjahon Tuhan Yesus ay mahalani patalarkon bahwa tahun paridop niuhuran mahaganupan. Anggo sejarah ni bangsa Yahudi adong do tahun Jubil, tahun pembebasan. Lampitah jabolon na ibebaskon, tanok pe ibebaskon. Jadi memang hari sukacita do ijai panorang ijia. Jadi ketika memasuki tahun Jobel adalah tahun sukacita, tahun pembebasan kepada setiap orang. Maka hari on sadari on Bapak Inang, marhite horja ni Tuhan Yesus, paluahkon hita, menyelamatkan hita, gabe tahun paridop niuhuran maay. Tuhan ibagas gok idop niuhur, Tuhan ibagas gok pasu-pasuni, paluahkon au. Paluahkon hamsi pardosa, gabi maluah mahita haganu. Maluah kita on Bapak Inang ay haganu, halani idop niuhur ni naibata. Halani maridop niuhur do naibata. Ita sebagai namang goluh onpe, maningon maridop niuhur. Anggodomba iampuni hita, ibebaskon Tuhan naibata hita. Maningon doho mahita patalarkon pengampunan, pembebasan hubani hasoman naligan. Maningon margogo dohita, laho mardamai pakon hasoman. Maningon aktif dohita membangun damai sejahtera pakon hasoman. Ai matandani hita menjalo idop niuhur kumbani Tuhan naibata. Halani jelas do ihatahon bani ayat ni ambilan taon bani ayat terakhir. Jadi ihatahon mahubani sedia. Sadarion ma jumpa natar suratin
na binogi na siyamin. Sadarion maigenapi haganup horja ay ni Tuhan Yesus. Halanyay hubat ta haganupan Bapa Inang. Horja pangidagion ni Tuhan Yesus ijia. Ituruskon halak na porsaya. Au pakon hita haganup. Gugohta marhorja pasal ay haganup. Ay matondui napasi. Galek do hita secara fisik, mungkin lampan deh hita secara pambotoh, tapi tondui napas singai na marhorja hubatta, janah aima homa modalta mengambilan kon ambilan nama liar itongah-tongah ni 10 tahun. Amin. Tuhan nai batama mamasu-masu hita haganupa.